Biyag ti tao. Adala man ti rabi ngam apay anak kariing kapaylaeng Tomas. Ay, Itay pay anak kaul-ulimag ka. Apay ka dila kay. pampanunutok laeng na iti anak ta, emeng. Manipod na danda amin na ni tinapintas sa panggadaan. Inmadayudan kadata. Lakay. Mangmanggad kas may sa nurse nila Lane iti adayo a lugar. Ni Triste, may san asiman. Ni Andraw, may samot ten a maestraw. Ngam adayo la a lugar ti pagtrabahuan na. Ay, Tomas. Mailiw akong kanakwada. Napatag kanyak na kita anak ta, bakit? Maawatan ka, Tomas. Ngam di ka unay agpampanunot. Makapadakes ken ka dayta. Nang runa katagpuy-puyat ka. Malagip ko lang matidaa. Nagbunga na kita adon arigat ta nagtalon kan nagbangkag. Kat ita, ang papadadan nga daan itinatalgad a panggadaan. So na lang, tanda na amin iti adayaw. Nagsapakan amapan ni Jay Talon, Tomas. Nariwat pa'y laeng. Un bakit? May mayat mo't lang ti masapa ang mapanagtrabaho iti talon. Saan una yan napudot? Agar musar ka pa'y nga rod sakbay amapan ka agtrabaho. Narigat ti mabisinan. Alaman nga rod bakit? Mangisagana kay ti pagar mo sarak. Tainak mo't isagana na iti usarak iti taltalon. Ay, mabit man laeng, Tomas. Apay bakit? Apay adi mo ibagbaga kanyak nga dagayam sugat iti gurong mao. Ha? Ay, awan na ito'y bakit? Diyak nga rodi kaskaso. Isa ko nimbagbagakin ka. Di mon ituloy ti mapanijay talon. Aga-asampay nga umuna day ta sugat mao. Saan ko maanatangken ti ulom? Kabaelak ti mapaniti talon. Amumay na ito lang ti amok apagsapulan. Ngam, Tomas. Aginggat kabaalak pa ti agtalon. Agtalon naklat ta. Napigsapay mo ti bagay. Di mo na tanikaskasaw ti sugat iti gurong kau bakit. Ay na, agyaman ak taimawag ka ris ti anak ko. Mailiw kamin ka ni tatang yo. Gaputan na bayag asaan ka nga imawag. Pasensya kayo, no ito lang imawag ag nanay. Makumikumang kami ni ti trabaho di ti barko. Oh, kumusta kayon ka ni tatay? Babaan iti kasi ti Diyos. Nasayaat kami ka ni tatang yo. Nasaya at nga rin kasta. Uwing kayan. Isong imawag ag, tanapatag ti baga ka na kayo. Anya dahi taristay. Naikanak iti vacation leave. Kat inton o may alawas, agawin at kita lugar tayo, tapno agbakasyon na. Ay na, maragsakan ak iti dayta nga imbagam, anak ko. Nabayag mo't asaan da ka nakita. Kung kaya na, sumarsarong ka di mo't lang na dito akakapsat ko kada kayo, ita balay? Sagpaminsan da sumarong karkada kami kanitatang yo. Makumikom damat iti trabaho da. Kasta ka di? Wen anak ko. Maawatan mi matkit di ida, tanarigat mo't apanawan dalatan ti trabaho da. Sa bagay. Di mo baybayan ti salunat mo di tabarko nga ayan mo, anak. Agan-anad ka kanayon. Asinaw jay kinasaritam itay iti cellphone bakay. Niristi lakay. Impakaam mo na nga agbakasyon into no may alawas dito'y lugar tayo. Ay kat nasayaat nga ron ano kasta. Nagiti nga ta nga duapay nga anak ta. Agbakasyon na nga tamay. Yak amo Awan pa yung bagbagada. Adamat lugan ang nagsardang iti bataw. Asino nga ilay ta dimtag. Inkaman kitaan itatawa. Ay, wan lakay. Ni Andro nga anak ta ti dimtang lakay. Ay katluk ta madagos tiri daw. Darasam. Nagadon na grocery ti kinatang mau. Para kada kami kananang yaw andraw. Uwin tatang, para kada kayo kaninanang dayta. Ay na,
Imbag ka pa, may gatangan na kami iti kanan may kanitatang yaw, Andrew anak ko. Saan ak... Iming. Di mo nituloy ti kayat mo ngay baga. Apay ka din, nanang. Anya ko matibagayo. Kwa? Ay, nailawan kumutan. Anya nga min day tayo, Manipod ngamin nagtrabaho akasiman ni Restay. San pa'y anak kay tud ka na kami iti paggatang mi ko maiti kanan mi kanitatang yaw. Anya? Pudno ka di day ta, tatang? Pudnaw, Andrew anak ka. Kastamat ni lalay na kabsatyaw. Saan pa yun ngay mawawag? Kasta gayam. Saan kami matkit di ngagdaw-dawat, ha? No, ada may tenda, agyaman kami launay. No, awan, mawatan may. Kabalag pa'y matlaki ang talaw, no, ada igatang may, iti kanan may kaninanang iyaw. Nakaturo ni tatang, nanang. Nadlaw ko ti dakkel asugat iti gurong na. Impa-check up yo ka din? Di na kayat nga ipa-check up. Agimbag tulat ta kanon. Anya? Amangan no ma-infection ti sugat na. Nangrunak it mapapaniti taltalon. Ay na anak ko, sa anak kurang iti pamagbaga kinitatang yaw. Ngam ipilit na latta mo ti kayat na. Ha? Adun ti saksakitan ni tatang yaw. Pasaray maulaw, kan agkapsot ti panagkita na. Anya? Wen, Andro anak ko. Uray no adan sakit amarikrik na na. Mapanlatag trabaho iti talon. Inak ipa-check up ni tatang iton bigat. Sana bale, tabakasyon pa'y mutlat ti eskwela ita. Agtali na edak pa'y dito'y balay, Asino di kinasarita mi ti cellphone na. Nagbiit kayo mata nagsarita. Nilalay na kabsat yo, anak. Agsangsangit nga imawag. Apay nga agsangsangit. Di namat ibaga kanyak ti parikot na. Tilaang na ibaga na, agawid ka nun dito'y balay. Anya? Nalabit nga danadagsan a parikot ti kabsat yo. Isu nga agawidan dito'y balay. Di nakpagdanagan, Andrew anak ko. Gagangay lang nga sakit ti marikriknak. Ulaw kan panagkapsut lang ti panagkita ti marikriknak. Tatang. Sana na masapul nga ipa-check up nak iti doktor. Sayang lang ti gastusa may ti panagpa-check up ka. Sigurado kayo, tatang? Huwin, anak ka. Masiguradok na ita. Awan na dagsin na sakit ka. Iso ati ka na yung dandanag. Masikog ka simbang lalin anak ko. Pakawan endak, no inlimad ko ti amin kada kayo, nanang. So dilo tayan ti lalaki ang nakasikukin ka, lalay. Diyak mo, tata. Anya? Apay di mo amo, no sa dino tayan ti lalaki ang nakasikukin ka. Sungbatam ti amam, lalain. Asinaw day ta lalaki. Katrabaho ka nurse iti pagpapayak ng ospital, nanang. Tatang. Anya? Linuko na klang day di alalaki. Adaan mat gaya man iti asawa. Kalpasan ang maamuan na ama si Kuka. Kalaat ang nag-resign iti ospital. Katsaanan ang nagpakpakita pa'y kanya. Anya? Gapo iti dayta na pasamak. Nagikatak matan iti ospital. Gapo tamabain na, tatang. Una yan daytoy anapasabakken ka, anak ko. Uli tagtakid daw iti pamakawan ka na kayo, nanang. Tatang. Sapay la kung mata mapakawan da. Kumusta kayong tatang? Si Mangpet ka na Bartag, Kriste. Apaya may salang abag ti imot mo ang nagawin. Iyulap na ni Gaskaso ti bag ko ang nagawin. Tinapatag, nakaawid akong dito balay. Di kay ka di maragsakan. Mas lawak lang, anak ko. Awan rin pa pagsindawan niyo. Yung baka mukmat kanina, nangagawid ako. Saan ka di? Kahit kung tagina na.
Kaya't kung ti maturog. Agbarbartag ka dilat tantiar aramida mariste. Anya ka di ti mapaspasamak ka. Kaya't ko ang makasarita ni tatang nanang. Apay akayat mo ang makasarita ti amam. Basta, napatag, ti bagakin ko na. Mabalin mo mo't nga ibaga kanyak no anyaman ti ibagam kan tatang yo. Saan ka diyan nalawa, ti talunan ni tatang adaga? Apay ti daga. Ilago na yun, di daga talunan ni tatang nanang. Anya. Amom ka di ti sasawa mariste. Anya ti rason, apay akayat mo nga ilako ti talon tayo. Tapno madan tayo ti kwarta. Ti kahit ko asawan, kaya't ko ngalan ti bingay ko. Anya bingay mo asasawa mariste. Kaya't ko nga alaan ti tawidag kada kayo. Si Mangpay na naggapoy ti barko ni Reste nga awan urnong na. Mas daawak nga rod. Tapay nga awan urnong na si Mangpet. Nangipanan na nga iti sweldo na nagtrabaho iti barko. Ay na, anya ka din ti mapaspasamak ka na tayo. Nasikugan na balasang nilalay. Si Mangpet mo't ni Reste nga awan urnong na. Kan agbarbar teklatan tiar aramidin na. Nilangan andraw ti limpyaw kadakwada. Lakay. Jak umanugot iti kayat ni Reste ang mapasamak. Jak ilakaw ti nga kaisuna adaga at talunag. Makakayat mo nga ilako ti daga at talunan ni tatang Reste. Amumat ang napatag ka ni tatang ti panagtalon. Kasapulag ti kwarta. Iso kayat ko na mailako ti daga at talunan ni tatang Manong Andro. Mabit man lang, Reste. Nangipan namin ti urnong mo nagtrabaho iti barko. Ha? Kuwang? Sumungbat ka. Nangipan namin ti urnong mo nagtrabaho iti barko. Impaabak ko amin iti sugal. Anya. Nagsugsugal ka kabayatan ti kaadam iti barko? Wan. Katsing-singirang dakpayan dagiti nakautangak. Anya. Nakas ti mapasama kanyak. Nung jak mabayadan na iti utang ko. Iso akayat ko nga ilako di talon tayo. Di mo ipilit di kayat mamapasama, Kriste. Napatag kanyak di talon. Iso adyak kayat nga ilakaw. Kasapulag ti korta datang. Mas ka nang bayadak dagiti nakautangak. Ulitag nga ibaga. Diyak kayat nga ilakaw di talon kaw. Nukas nga ron. Isubliyo amin kanyak dagiti kwartaan ay tulong ko kana kayo. Anya, no di kayat atulungan. Isubliyo amin kanyak dagiti kwartang inted ko. Manong Reste, pangaasim tagi mo bugkawan ni tatang. Ay lalay na, di ka makibiyang iti saritaan mi ka ni tatang. Umadayo ka. Respetuam kumamot ni tatang, Manong Reste. Di ka makibiyang ko naklaro din. Hoston, di mo ituron ti kapsat mo, Reste. Pang-asim! Ayan ni Reste, nanang. Pag-asim, Andro. Di mo tutupan ti kapsat mo. Jak magustuhan ti naramin na kadatatang kanlalin. Aglablabusan ti onan bain. Andro. Saan na nasayater aramidin na? Naske na makasaritak itinalapat day ta Reste. At nakalagayan dito yung agininom. Tinanog na, Manong Andro. Di man ulitan ti naramid mo kanyalalin. Kastamatan ka ni tatang. Ha? Nagturid ka amang isidir nga dana itulong mo kadakwada. Nga uray awan mo't in-inted mo. Tanangam ti panagsasaw ma? Tanod dada ka sa mapasamak kadatatang kananang. Agpinasin siya talangan. Anya ka din ti mapaspasamak iti pamilya at tayo lakay. Ilang Reste agar aramid iti sana nasaya at iti pamilya tayo. Kapu amin na ito iti bisyo kan panagsugal na. Nariribok matan ti amin. Lakay. Sak namnamay na dumtang ti kastya panumok iti biyag tayo bakay. Pinadakkel kan pinagadal tamat iday tinasayaan. Ngam kastya lahay tinagtungpalan ti amin. Diyos ko.
Jakmat kayat apat ganti kayat ni Reste ang mapasamak. Jak ilakaw ti kakaisuna adaga at altalunag. San lagayam ang nakautang iti dakkel agatan ni Resti, tatang. Nagaramat pa iti maiparit nga agas. Ket saan mo na makasubli pa iti barko a pagtrab-trabahon na. Aniya. Nagbakasyon ti maysa kadag iti katrabahon na iti barko. At agakabangibang nga ili. Iso tinakaamuak iti dayta. Kasta. Naigumon iti dake sa bisyo ni Resti. Iso ang nadadaal mo tibiyag na. Isardeng mo ti panagin inom mo iti arak, Resti anak ko. Awan ti nasayat nga ibunga dayta. Nanang. Kita man ti langam. Nakakutkutong kan. Nabaybay amon ti salunat mo. Nasagit tinakam ko naman. Naman niya matang tinapasama ka na iti barako. May sak asiman nga walang trabaho. Resti. Sa baybayandak nga gininom na lang. Ba ito yung tinagsak ko? Si kamot laang tinang dadaol iti biyag mo, anak ko. Nasursurom tinagsugal, kan nagaramat iti may parit nga agas. Nanang. Agbalbaliw kan, anak ko. Awan tinasaya at amay tulong kan katinalabas, apa naging inom mo iti arak. Panunutam kit di ti masakbayam. Mapupukaw di kwarta iti wallet ko, bakit? Anya, sino ko matinangala? Italaay nga mapasamak ti kastoy. Nilakit di Reste, tinangalay ti kwarta. Awanan sa balip ay. Anya? Ayan ni Reste. Diyak mo, nagmalmalamot nga awan dito'y balay. Jak magustuhan na ito yung inaramin na. Isulakit na itinangalay ti kwarta iti wallet ka. Si kakaliti ka text ko itay pare. Bun pare, ne Mario. Oh, oh, at iti bayad ko iti agas ko pare. Agyaman na pare. At timutin ti agas mo. Ha? Ikag tinday ti dagas. Pulis? Sumurot ka kada kami. Pagpakasyak tatang. Nanang, Manong Andro, tulungan na makarwar di ti pagbaludan. Diyak kaya ti mabalod. Ladingitan mi Resti. Saan da ka matulungan? Natiliwan ka iti maiparit nga agas. Katrumbeng lang nga maibalot ka. Manong Andro, dinadael mo ti biyag mo Reste anak ko. Saan kami matanagkurang iti pamagbagakin ka? Maramin mo pa yung tagtakaw, tapno lang igatang mo iti may parit nga agas. Tatang. Diyak kaya't makita ka dito'y pagbaludan, anak ko. Nasken abayadam dito'y pagbaludan tinagbasulam. Agbalin ko maaleksyon kan ka tinapasamak. Agsingsingpet ka dito'y pagbaludan, anak ko. Una na. Pagbabawya akong ti amin. Pagkawanan dag. Sana ka nagbalin sayat nga anak. Naglabesak. Diyak init kan pateg dagiti ado arigat yung kanya. Pinatpadaldak. Ita kastilang tinagtungpala. Isa pagbabawyak ti amin. Kat ulitig tagkin daw iti pamakawan ka na kayo kapamilya. Napakawan na ka nanak ko. Ulitig mo ngay bagakan ka. Agsingsingput ka. Kan pagbabawayam aminen dagiti basol mo anak ko. Mo dadaalan ti panagtalag kan pamatag ti pamilyam kan ka ta isudan tumetlang ti makatulong inton si kandag kasapulan. Alagahiyam di tan tinagibusan ti pakasaritaan dito'y drama tayo biyag. Ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Sagani Yalong Boliser.
Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you and God bless. Biyag di tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag di tao. Tatang, agbayad ak iti tuition fee inton umay alawas. Hay! Pasensya kayon, tatang Kaya't kung amin ti makalpas iti panagadal ko, iso nga anusan ko maapagadalan. Ay, aniyan aya, sapay lima ka ti paryaken taraw. Tatang, May lumlum tayon iti utang, anak kaw. basit lang anusan tatang, makaturpusak tun. Ala, padasak tagdis kita anak kaw. Padasak nga umutang kin ni kumadrik akareng. Anusan da kapagadalan tatang, tano makaturpusak kat adan na talgada panggadak, siyak tumutimang suporta kada kayo. Rumbang lang adon tirigrigat ko kan ka. Rumbang lang agsubalit kantaw. Tapno adamat agas ti bambanog kaw. Nay na, pasensya kan pare Pidong. Awan kwarta kita takagap-gapo kiti doktor. Ay sayang, unaknod da kwarta mare. Agsakit ka magayam. Ay, awan nga rod, nairanranamit. Iso pasensya kan Ay, pagutangak nga tangay. Ay, di, dakot siya nga nagsardeng iti batog yumare. Sino ti akin logan iti dayta? Ay, tay agpapautang dayta iti porsyentuhan. Di ta karo ba ti gagara na? Ha? Agpapautang? Wan, gamdakkel ti porsyento na. Urayan Mabalin ko nga tati umutang kan kwa na. Wan gamdakkel ti porsyento na. San abale? Uray ta dandanimot agturposan di anak kaw. Mabitayin. Sige ta kasaritak manday tanga agpapautang. Ala, sumra ka sir. Yatnagan mo itayan. Andrew, tata. Sir Andrew Gayap. Pasinsyam ti balay may. Tamarmarban. Ngam pumintas tao. Dano makaturpos ti anak kao. Kat madan iti napintas at trabaho. Agbalin to a mansyon daytay. Ay wansal. Uray 10,000 pesos ti utangak. Anya nga iti maikulateral yaw, tata. Adda ka di titulo ti dagayaw. Ay awan sir. Saan mi dagaday taoy? Dagati kabagya. Anya? Adda ka di tarakan nyo abaka, winunwang. Ay, awan sir. Tay agud lang nga aso ti adda, sir. Mabalin nga isula ang ti kulateral ka. Inayon kon tay agsarot apo sa may. Ay, awan atata. Ladingitag, ngam saan nga umdas dagita a kulateral. Anya? Ay, anya nga ka ayat. Amo kon sir, at dagayang maikulateral ka. Madamag kuman sir. Baro ka kadipay? Wen tata. Husto nga raon, mayat sir, mayat launay. Iso ni Ana, di napintas nga anak ka. Hi, nice meeting you.
Ana, Kastamat kan ka, sir. Jacqueline Pagaro. At dagayam na pintas nga anak yaw, tata. Ay, siyempre, sino pa'y kumatimalaan na nga'y? No, sana siya. Sa bagay matkit di tata. Sige, panawan kayo man pa'y. Tainak mangisaga na itimirinda. Syakon, tatang. Syakon. Ay, isan. Saritan pa'y lang ni Sir Andraw. Sige, sir. Agsarita kayo pa'y iti anak kao. Adto iti pagbayad mo iti pagadalan nyo anak kao. Agyaman nak, tatang. Ngam, kurang daytoy. Ipaunang pa'y laeng. Ha? Kukwam ti 5 mil. Takukak mo ito'y 5 mil. Sige nga ron. Ipaunak pa'y laeng daytoy, tatang. Wan anak kao. Sige ta, at napapanak. Ha? Papanan nyo nga'y? Nakpaduan to'y kwarta. Tatang, at dapay udik iti tuition fee. Ang mga nalipatan yon. Hay, sapay na ibusin tayo binulod ko a kwarta. Naipaabak ko iti sugal. Anya? Kat kasano nga rodan nga'y? Apay ngamin ang nagsugal kayo. Ambay anak ko. Tawagak ni Sir Andraw. Bumulod ak man iti kwarta na. Ala, adun tinabulod yu akwarta kan kwa na. Ngam sa bali matipangus-usaran nyo, tatang. Mailumlum kayon iti utang. Ay na, sana bali. Tanasingpat ni Sir Andraw. Saan anaimot? Hello, sir. Nayunak man pa'y tay na utang ko kin ka. Takasapulan ti anak ko ti kwarta kay. Sige, tata. Baunin nyo ti anak yaw. Taiso ti pangtadak iti kwarta. Ha? Wan, sir. Kuyugay. Apay, saan ka diya makawayas ti anak yaw, tata? Ha? Makawayas matkit diya? Sige nga rod, sir. Ibaon ko ni Ana. Pagsarakan nyo ngay, sir. Sir, sa anak nga inom iti arak. Padasam basit laeng. Sigin, may sala asyat. Kwa. Alan, no mainom mo daytoy, itad kumatan ti utangan ni tatang mo kwarta. Iso nga, alan. Ana, hani, agringkan, aldawan, mangantan. Oh, ape anak igtot ka nakakita kanyak. Sir Andrew, anyat kaya ta sa onda ito eh. Ay ayatan ka, Ana. Nakasagana ak amang ikalay sa kan ka. Tata. Yat sangitam ngay, Ana. Diyan kaya ti makiasawa iti na diya tao. Idarom ko ta ginundawayan nak. At dalakit din laok na iti arak ngayon painom na kanya. Kiso nakaturugak. Anya nga idarom. Si kamat lati may babay no kasta ti aramidam. Makiasawa kakit kin ni Sir Andraw. Uray tabak nang. Di kan to agregat iti sidong na. Kana mga no pagadalan na kantaw. Kan adda na pasama kiti nagbagatan yaw. Sungag kasar kayo kit din. Ikasar ko ni Ana, tata. Gamda tayo lati agsilibrar. Ha? Saan tayo nga agawis iti tao? Da tayo latan. Kanti mang kasar kada kami. Anya? Praktikalin ti biyag ita. Imbis sa gastusan tayo iti kasar.
Ipautang ko laangan. Tapno ag porsyento pa'y. Ha? Uwan si Kalatasar. Kan kalpasan ti kasar, makipagnaid kamin tupay la dito'y balayo. Madamagamin ti panang tartarimaan da ti balay mi. Uwan awan problema. Ayos laeng. Di ka madanagan, ana. Pagadalan kanto. Ay-ayaten ka, ana. Ay-ayaten ka, kunak. Sungbatan nakmat Maturog takitin. Di naktalikodan. Aniko, anya ka di nakmasmasan. Masaksakitan na Andro. Kasano? Aging papakipot ka pailaang. Pakipot. Oh, kwartayo tatang. 2,000 pesos dayta. Wow! Salamat, Andro! Umdas ka di daytan nga allowance yo? Uwan barok. Sobra pa'y Sige, itkan kay tumanan. Thank you. Patpatgag unay amanugang. Nay, imubing ka paripidong. Thank you, Mare. Gamgagangay na tadamot nga rod pagpaubingan. Aya, imbag man pare. Nakamanugang akmat ngamin iti adda mabalin na. Iso agagangay na, Maray. Ay kamayat nga mapay nga ijay balayo ti pagnanaw danda nga agasawa. Ay, hun marit ako. Madama kano ti panakarinobit ti balay da Andro. Ay, kasta aya. Ang aman niya jagwarwara sa damag pare. Pudno aya nga inkulateral mo di anak mo kan ni Andro. Anya? Ay, sino tinang ibagay ti dayta? Ibagam ta pasubsoba. Ha? Paldala kanyak dayta. Iso atilay bagbagada. Ay, sino tinang ibagay ti dayta, Maray? Ay, kwa. Ay, jak mo malagipon pare. Nalipata kon. Lumabasak pa'y, Mari Kareng. Nay, papanamanan nga ay, paripidong. Inal daw mo tarong warkan. Tenak man nagpasya. Nay, kabarbaron sa mantabado mo pare. Di mo pa inikat day tatagnan. Ay, Wayne. Basta kastanan. Tapno madlaw akagat-gatang. Naimbag ka pa'y. Kaslado akanayon ti kwartam pare. Gagangay ti adamanog nabak nang Kita tarirok nangina day tayo. Tad madlatay bak ng amanugang ko day tayo. Ha? Kunto'y kwintas ko kita Intad matla ni Andro day tayo. Anya? Wan gayam pare. Da kayo matisarsaritaan dagiti tattao. Ibagmagada limastog ka. Ta nakamanugang kakano iti agpapautang. Ay katsawan dati kayat da sawain. Paldala kanyak dayta. Wala akong pake. Naimbang nga oras mo, Kabsan. Ada ka din ni Andro? Adasal, ngam nakaturag. Sino da ka disal? Anyat masapul yukan kwa na. Nabayhaga na sapsapulak tiawanan bay na lalaki. Ada basol na kaniyak. Ha? Ne, apay sal?
Sigun nga na driver ko ni Andro. Nagtakaw iti kwarta. Kanintaray na tilugan ko. Anya! Inalilaw na tayo ni Andro, tatang. Anak ka. Peke ti kasarmi. Ay, At damat gaya ming kasarnan. Kat nagado ti babae ti biyag na, tatang. ala. Bye-bye, amaw. Oray ta na tiliwan. Nakabalo dun na anak ka. Tatang. Awanan ba inday jay alalaki? Nang limlimo lagayam. Punak no puno abak nang. Agim babak nang lagayam. Sana magayam akwarta dagitin inted na kadata anak ka. Naibaglakid din da sana ka na si kukantawanan ba na lalaki. Wan nga rod anak ka. Ay, sorry anak ka. Makonsin siya Tempasubo ka anak ka. Parparamag ko anak ka manugang tibak nang. Manibrong magayam tawanan ba na lalakay? Dayjay to matamari ka rin. No saan nagapukin ko na? Saan ko kumanam amo dayjay ngandraw? Ala, saan kayo nagpabasol, tatang? Tasaan mat lang amo ni nana ka ring tipon na kinatao dayjay nga Andrew. Wan matkit di anak ka. Ala, sorry man din anak ka. Sabay ko mata mapakawan na. Sakbay ang mga dangka, panunutampay iti maminribo, tapnawan to ti pagbabawyang. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag. Ti tao. Hello everyone! Naimbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa balimanan nga istorya, wano pakasaritaan, ti sagot mi ita kada kayo. Ngam sakbay na, kablaon te pa Leti Miles, Arlene Gotgot, Florenda Gaspar, Caneleo Gonzales. Intay nga ro dandanggan ti episode 202. Dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Mangan kan, Ma'am Joy. Nagluto akiti paboritom ataraon. Mangan kan awan. Dual dawon adi ka nang nangan. Imbagakmat kan kang awan mading aramid ko. Sikat ti adda mading aramid na. Kunak akanan nyo nga uray na ata. Ngam imbelan nyo mat jaulas ko. Ay na, agkakanat man ti ibagbaga, Ma'am Joy. Pangaasim ka di, patibkerem ti pakinakam mo. Di ka agpaabak iti anyaman na pagdaldalanam ita, Ma'am. 1 + 1 = 2. Ay na. Ngam, aduda matamap mapanijay. No ar-arigan, saan pa'y analuto di natin ngam imbelanan. Datataulan ti aso, Ma'am. Mabitlaang dito'y kalaang Inakitaan no asino day jay. 3, 4. Ada ti kapsat ko, Nana Nadia? Adda barok. Ala, sumrek kayo Agyaman kami Anya tinluto mamasida nana. Mabisin kami kat. Ay, mushroom nga da paryana. Sa sinagpawak iti natuno abangos, balasang ko. Di ka nagluto iti karne?
At datay na bati nga duboy dagsapa, Phoebe. Ingka man nga ron nagkaota mabisinak, nana. Sige, mabitla ang balasang ko. Ayan ni Manang Joy. At dayjay silid na barok. Manual dawin asan arumrumwar iti silid na. Agid idalatan. Kung saan pa yun amang mangan. Anya? Apa ngay? Manipod na tayo ti asawa na. Kasjay mo ti jar na. Anya? Sige, takasaritak man. Nala, mapan kanita yan na andi. Tainak man mangan, mabisinak. Nasaya atak nga asawa. Awan nagkurangakan ka. Ngam apoy ang mabisinak matlagta. Manang Joy, agkakanat mo ti bagbagamon. No one is an island. Nobody's perfect. Don't close your eyes. Understand? Oy, Manang! Apay? Aglalawak ti bagbagam. Apa yan? Paruwaram day ta a babae. Kunak aday item ti bistidak. Ngam 2,000 ti utang ko. 2,000 laan. Ay. Jacket ti kastadyar mo, Manang, ha? Aklo naman ti ipapatay day di bayaw. Natingaro din. Awan ti maramidan tayo. Saanan ang maisubliti na palabas, Manang? Oy, di kag sasaura. Tauray tulang nga. Mangag ko amin. Ultimo uyak ti kuton. Imay kami, taumay kami umutang iti kwartam. Naibusan kami kay. 1,000 ti inted ko kan ka. Ngaman niya tinaramid mo. Ingatang mo iti bado ti babaim. Ay, saan man atilay bagbagam, Manang? Ayan tay wallet mo, aya. Ay, grabe. Grabe tinamayam iti sapatos ngayon regalo kan ka. Kapit-pitak, ultimo lapayang mo. Ayan nga tatipita ka ni Manang, aya. Sa pulot man. Ay, ilak ko pa'y tiri daw to silid ni Manang. Kita amin abag na. Amangan numabisinan ni Ma'am Joy. Inak ituloy apakanan balasang ko. Ay na, baybay ang pailaang nana. Ang damat na asawa ka mga sikasukan ko na. Ha? Kunamot nga dadya ka na ijay. Pinakan siguro ti asawa. Kaduan nak pala dito yung agkape. Tapno da kasarsaritak nana. Di mo disturbo na giti agkabsat nga agsarita. Kat, ada na alam akwarta ni Manang Joy? Ada, ng basit. Manaktak ngamin day di abagat na dya. Kanayaw na sumrag iti silid ni Manang Joy. Kat, anyang arod di planom? Agnayod tayo diti balay ni Manang. Pumanaw tayo diti pagababangan tayo. O sige, sikat ti makaamuan di. Kat, kasanon nga ti katulong ni Ipag? Papanawa kong day jay. Pasigurado nga agbalin akong trabida day jay iti amin agan watta ditoy. Sige, nasaysaya at pay andi. Tapno nawayata yung agunggunay dito yung nagtibalay na. Nasaya at matay may kayo anday. Damagak kumano niya ta aramidan nyo ka ni Ma'am Joy. No ipan nyo dya ospital, wanuan niya. Di mon pa kariribukan day ta, nana. Da kami, ti makamoy ti day ta. Ha? Ken sigurado may sardengan ti sweldom. Takas limutan ti nagbanagan ti kapsat ko. Napukaw na mutan ti limbong ti panunot na. Iso panagkunak. Ura gawid kan san? Ha? Angam kasanon ngay ni Ma'am Joy. Asino ti mga sikasukan ko na barok. Da kami na. Anya? Agnaid kami dito balay ti kapsat ko. Tapno maasikaso may anaimbag. Ken tapno mabantayan ni. Andi. Iso pasensya na na. Saan ka pa papanawan? Ngam, bakit kan? Kasapula mo tinaan-anay nga ina na. Ulitak Da kami ti mga sikaso iti kapsat ko. Wan? Ay, kat sige, ano kastati ko na yo, barok. Dakdakkel ti karbangam ang mga sikaso kan ni Ma'am Joy. Takabsat mo kat nga rod. Ang ipaagas yu kumaadagos. Ta manon nga aldaw sa bali ti jarna. Patsak nga agimbag pa'y ni Ma'am. Tabo nga la siguro tinakaro ala dingit na dayjay. Gapo iti ipupusayan day di sir nga asawa na. Akin alahas ka dagitaan di. Ni Manang Joy. Nangalaam ngay. EJ drawer ti kabinet na. Ay, mga no nakita na. Nakita na. Agam di na matla mo. Tato may tayab ti panunot na. Sumanaumanan iti silid ng agmaymaysa. Makapuyat mo't ni Manang mo. Sana maturog. Agpatpat na ga sumanao. Huwag nga rad. Agam bayam.
Yakar kung to ijay suli asilid. Tadayo iti silid ta. Tatmuray sumana oh. Kahit saan tamangag. Alaman nga ron. Kat pinakan mon. Tipayan na, no daitid mo kanin na. Sikatimang pakan. Parang kayat na, no sikatimang tad. Ay, masadutak. Sikan ata kabsat mo. Mangan tulat ta nga ruda no mabisin. Tatang, kaya't ko ti ado makmakan. Ngam awan mo tente karga di nagdakkel arif da Auntie Joy. Kastaya. Sige tayo nak makichindahin itong nadamdam anak ko, wen? Anya ti kayat mo agatangag. Ado ti kayat ko akanan tatang. Ala, ilista mga ruti kayat mo, tagatangag amin, wen? Adun sa ti kwarta matatang. Wana, inted ni Auntie Majoy. Aywan, agsangsangit ni Auntie Itay. Idi kwan, nagkatawa. Bye-bye am, takas tati kayat ng aramidan. Iso adi mo pakibyangan. Di ka sumsumrag iti silid na, ang mga nudangran na ka. Ha? Ay, sige tatang. Gatanga mo aminan, tamas makalaka ka, madam. Di ka madanagan, madam. Quality dagiti lako nga appliances. Slightly use lang. Okay. Urayon ta ka nga rod, madam. Bye-bye. Andi, nairwarami na nakagawaan ti kabsat mo mabalin na may lako. Wen, ilako ta dagiti daddo mga appliances dito eh. Tasaan mo't la maus-usar dagiti. Pati ti TV, ilako ta? Wen, saan tayo mo't nga agbuy-buya iti TV? Manipod adda cellphone tayo. Malaki din. Ilako tan. Sige nga Rod, nairwar mo tan dagiti daduma dadak kalakot son. Wen tanakatambak la silid. Iso nga ilako takit din. Tatang, anyat araramay din nyo. Agkalkalkal kayo mat iti cabinet ni Auntie Joy. Wen ta dabirbiro kak. Manipod imay tayo dito'y balay da Auntie. Tay talagkalkalkal ter aramidan nyo ko ni Nanang. Apay, anyat sapsapulan nyo tatang. Basta, napatag-abanag. Akin pulseras kan relo tinsuot yo. Ay, pang babae matday tatatang. Kan adapay kwintasyon. Inted ni Antim Ajoy dagitoy. Pang babae dagita. Itajukit di ka ni Nanang. Ilakok matla dagitoy. Ngem usarak pay. Tapno mapadasak mati agsuot itinginginan nga alahas anak ko. Ha? Ala, isimpan dagiti na erwar iti kabinet. Tamapanak iji bangir asilid, wen? Ado ti kabinet iji kahit. Inak kitaan, no adda iji ti sapsapulan. Andi, adda nakita ka adwa arelo. Nginginaan arelo dagito eh. Ni. Huwag nga pweso Kan, adda pa'y sing-sing ang nagpupuskol. Ay na, 24 karat dagito eh. Ay, yag mo, tayo dulin ko. Ha? Alam mo tami nun. Siyak ngay mo, ikanak mo't Di ka madanagan, tainton malako. Pagbingayan ta, ti mapaglakwa. Sige, ngam di naksasauran na, Andi. Ay ngam, kasano ni Manang Joy? Saan ta ka din nga ipaagas? Sana yun. Kasdayanan. Agimbag tulat ta. Kasano ang marami tati kayat tangay dito'y balay na. Noon na imbaganan. Aywan anya. Iso agundawayan tati panagbala na. Ilako ta amin apakairanudan dito'y balay na. Dayjay mo't ababae mo't. Puro skinny ti pantalon na. Nangisit nga skinny. Nalaing mo't kit di ngagsala. Kan nalaing nga kusilap. Auntie, nagtimplak iti gatas yo oh. Adtoy. Naimas? Wan auntie. Di kay mo't ngamin mangmangan itiin na po eh. Agsakit kayo ano di kay mangan. Iso nga gatas kayo. Kan, kay toy. Ada ginatang ni tatang itay at tinapay. Yag mo. Natamnay, ngam naimas. Naapgat. Ala, madlaw na bisinan kayo auntie. Kayat yo pay? Sige, kayat yo ka ditiin na pay. Tinapay kan tinapay laang. Gatas kan gatas laang. Ay, mabit lang rin tayalaan kayo. Nakakaasi kayo.
Awan mananda tatang kananang dito'y balay, anti. Isa, siya kung timang digos kada kayo. Tani, nagbangsit kayon. Saan kayo nagsuksukat? Buyatan kayo, Ay, makakilitimat. Namalipas kayo nagdigos. Agtutbrush kayo, wen. Nukuna damay sa laang ti alaam, may sa. Awan urban nila at tao. Rabin. Adeta. Nalpasan na nadigos kayo, anti. Anto'y titual niya. Ala, intayon ije si Lidyo, taagbado kayo, anti. Kumusta nga tan ni Ma'am Joy? Impaagas mo't lang at kabsat na. Ay, sapay ko matagim bagpay ni Ma'am Joy. Nakasingsingput kanyak day nga amok. Ang naabak ti panunot na. Gapoy ti ipapatayan ti asawa na. Ay, Diyos ko, di mo kumabaybayan ni Ma'am Joy. Ilisimitan niya man napakaisagmakan na. Tarabayam kumaakanayo na po. Dakkel ti utang ko na imbaga nakam kan ni Ma'am Joy. Iso tinang papaagas kanyak idi ija ospital. Kat di na pinabayadan dagiti utang ko kan kuana. Iso adi mo kumabaybayan na po. Ta nakasingsingput ni Ma'am Joy. Ay, hinaktuman gayam sa rungkaran inton bigat. Manang Joy, pirmaam dagito yung papeles, wan. Ha? Para iti pagpaagas mo dito yung papeles, tapno agimbag ka, manang. Yakam mo da ita. Ano di mo kaya tagpirma, agtamar ka langan, wan. Yag mo tidakulap mo. Manjak! Tamahay mo tan. Manang Joy! Di ka pumanaw! Manang! Pag naakaw, naging kaiji balay da Ma'am Joy. Asidig mo't, exercise ko mo't Isupay ngamin ti pagpletek. Ni Ma'am Joy day agtaray-taray mo't. Ano kasta? Saan nga yung paagas ti kabsat na? Ay, adaytan. Ma'am Joy! Ma'am! Oh my God! Darasam, takam kamatin datan dagiti kabusur. Oh my God! Darasam! Ay na, di nakuyudan na, ma'am! Ay na, ay... Darasam kiti, umayan dagiti kabusur. Dagitadan! Agtaray-taray! Ay na, di nakulibutan. Awan, sumuro takad ka, basta di ka agtaray. Mabanugang, ma'am! Papananta, bakit? Tangay nagpailita mutlangan. Mapantag pakita iti doktor. Ang sakbay na. Mapantapay iti ahensya mabalin ang makatulong kada tamam. Tawan mo't kwartak. Agpatulong ta. Bareng adda libre a pagpaagasam. Nala, umay kan Ma'am Joy wan. Agibinta. Di nakpampanawan awan. Mano amin tinaglakwan ta iti alahas, Andy? Nasurok nga iti tausan, bakit? Nekat nawadwad mo ta na. Pangigatangan tangay. Gumatang ta iti motorsiklo ta. Sige, sikati makam mo, tapno da service ta lakay. Uray di ta nagbaligi anang papirma kan kuana, kadagiti ilako ta kumaasan ni kuana pay. Agraman ti balay. Hanggang matlis. Ada na ilako ta akagawaan. Ken dagiti alahas ni Manang Joy. Papanan nyo kat agtudtudo tatang. In kami makipyas tayo kabang ibang nga ilian ako. Agbati ka dito ibalay, wen? Agtudtudo mat. Agmotor kayong agbiyahe. Wen. Expert na ito amam nga agmotoran ako. Agkimkimat pa'y. Awan kadwak dito balay. Tas saan mo tin na nagawawid ni Auntie Joy? Mabiit kami laeng. Agsubli kami matla dagos. Ikuyog na ka kuma, hanggang awan mat kapotem. Nagpigsa titudo kan kimat. Agsardin kan sapay, Andy. Sana yan, dandanitan. Partakak pa'y kititag pataray tapno makadanon ta dagos. Awanan dananang kantatang ko. Nana Nadya.
anak kay Matda, kabayatan ti pa nagbiyahe da. Ay, awan nga roon, Barok. Makipagladingita ka. Tas ano akway itan? Awanan kaduak di ti balay, tapi nanawan da kundag iti dadaggal ko. Di ka nagladingit. Ada kami akaduam ka ni Antim Ajoy. Ha? Ayan nga tan yantik, Ajoy. Ada iti pagagasan, Barok. Ha? Nakasaritak ti doktor na. Kat mabaling ka nun ayawid iti mabiit. Taada ka nun nagnaan ti agas at tinumtumar na. Agim imbagan ni Antim. Agyaman ak nga rood, Nana Nadia. Naimbagan ka na talaga, Auntie Joy? Nonoy. Kat agyamanak ka, Nana Nadia. Gapoy ti pa ng tulong mo kanya. Nawan ang yaman na, ma'am. Maasyanak ngamin kan ka. Di nakamot ngamin impaagas, idi di kamsat mo. Auntie Joy, awanan dag iti dadakkel ko. Iswa, dito'y kuman balay mo ti pagnaadak. Talaga mat, Nonoy. Awan mang papanaw kan ka dito'y. Kan oray si ka, Nana Nadia. Di na kami kumapampanawan. Ay, talaga, jak pumanaw. Idi pa ila kumaan, jak kayat ti pumanaw. Nga oray saan da kaswelduan. Ngam pinapanaw nakmet day di andi akabsat mo, ma'am. Ala, saan na bali, Nana? Taag kakabalay tayon iti agnanayon. Kat si ka, Nonoy, siyak itan ti agbalin nga inam. Kat pagadalang ka, aging ga makaturpos ka iti kolehiyo. No kayat mo ti maadaan iti kwarta, agtrabaho ka. Kat sana dahi tamanggun dawa iti pada matao ti aramida. Gapo tawan nagtultuloy adakas nga aramid. Bueno, gagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, ken Diyos tagngina, kada kayo. Amen.